Duar baguri APHL siya song atumpen chirok to kamay kang Raki amar pen ino da bangpu raikom sai khari deng kaching nang International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking ajaimek hamren rong sopialong chirok tok asike ke paman Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jia phan Amar Jivan a hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo La anchota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Drop Pho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo Kardom pinia daba Abirta ang ton pen chithan ponsenang Kedam tang wo signifying kwara phorni Duar baguri ke parlo angkang dalamara cultural hall along Duar baguri APHL si aru atumpen chirok to kamay kang nipon bangso mai long son thomalam se RDN ponlo lason se mai long jesemet non kivangji Lems kilik town committee kilik lapen MP kilik hai huya putaksi ar sik jit pen jingki chethan pon bangso mai long mai chari pon Duar baguri APHL si maipu mondor sing ingti pensi mai che pahem phu ponlo bangso mai long Solomon ingleng pen kening je pon ke jesemet dolamara angkang long kilong jia son an long le lason si dolamara lems along sang kipita chokchi sang penan parta ajata ave lapen dolamara town along ke Amen irchot thangna kaching thor theklong le kicho panglim chot pusi jongpon lapen kiligarui sangpi mara tuma phan BJP lapen Congress atum ke ther ke hapon ta do pusi chepaklang pon lasi ki jutsi mai phu pen lamthe nangke pachini pon ke non nangke leji wo signify inkoda troxiani kaprek rat pangri a party lapen rong asar amai atumta kachepa ogdunji do lasi ha soani ke relita paduji puta ningje pon Bangso amaya long nakachitong duna tumaphan kurbang thu kachuro pajir ponsi mesen pen pachun pon. Adap Dulamara cultural complex lo neto ipitasi mekani pon lalam abrak lahelo isiola mangke dak town committee election non da prang ko la so puthak tame neto ipitasi hin batame long ho awarlos tame neto keci partai dun mate keci kontes dun ni pane tu na koi keci ngwai sing sai pon dulu ila number 1 lo la penke number 2 benke nile tumolo APHC tu election remde pusitame kar bianglo ra tu je APHC tu ke claim ke da mese ahok pek pensi khay phan kar jap unang chini dun si nile tu election Kirema party pualong pusitame kisuman a political party tu bang ako nila tumalo nangachi pa ogdun jido ahin pen alang nitum pan biota nang kilo penang chitong nang chitong lo nang ching kilo la so a release tame kipi ponje pa nitum release mate nangachi pa ogdun la so kedeng bon a me ki pa du ponje pan nitum ahin a PS polling station a president secretary atau pan ni hang lo jingwai sing nin lo BJP government tu tekeni lo BJP government pun ko BJP along ke claim ke tu tekeni je pina ke la so posne tu ke jong nang ke lo kini sang tu me ko people lo ke than la so ke than tu me akos rong so pan than vek nai je kuna pe tenang ke kom de la ke rong so tu man ke than pakar play pute rong so tu nge mang hu bom po Sitame non poisa ke anaret pusitame kopi poisa te ke anaret lo lapen ke hala sang long sitame hala sang ta thanu le lapen ke hada sang ke pali adim long sitame aku hudak bangke ke dakan ke wana dam po aku poisa en thu le la se BJP government to bangke sang ke long ta keleng kari do poket dekha dekhilo lapen aprem kedam tang ningkan ke aprem sitame MDA masang sekolah sang le di pulong le 100 bosta pathulut poto halata media se ki pige nile tumle ke niye gali lata lasi ke chok ke la government tumlo TMR pendo sistemnya perang kami lah bangsa hempre ke hang ni pusi
abang putin same và chỉ số con lo sẽ me học hem prek van dia pan bang ka lider le ka biara da pan chong thui der le ase litum ka do ka ve hem ben ka van ji pa tan samoi van the ka der lo me thang pok pha me thang le pan se chi klem rep lo same litum i pok pha le pan ke litum me thang cam se tame hajara chong dat cho se tame ren ji ase non bang ka học hem prek van ye tum pan se ye là bà so hem prek ki van ye long ling tum ka do ka vesta me tum committee hoy la pen de war bagori ke do akorte la pen angira tum asa me tum chi pa ordera me tum la bà so hem prek ki van ye pai te ki ta hai ye pan le ka do vesta me tum ching room do nang la News Desk Report Karbi Anglong Live Kidam tang wo signifying ko da trogar ni ani kang sam por phai trog apor malom joy pen rai kom sai khia tum birta ke long ateng pen dilai to war kok thom ka che togalong ki ton ke langa sai ki deng pon unahut rakia mar ke long pon Kidam tang wo signifying ko da trogar ni District Drugs Disposal Committee Karbi Anglong atum pen kuti crazy arakia hormu mekai pon et pen a phi puthot dilai along arakia mar ke ne pon thulong Kidam tang wo signifying ko da trogar ni joy pen birta ke long ateng rai kom sai khia tum dilai along ke ton ke langa sai ke deng pon unahut ihum Suzuki Desire agari registration number AS01EL 8839 along pen home crep hok sabuna home ke thapa home along pen gram pharo isi ra trok kebra nya kep heroin drugs ke nep dun long bangso sai long kaching nang check abang phulake Makbul Hussein asopo Baharul Islam artaning kaning poi Nagaon district Singimari Bazara Sorpusi Pangthek Ponlo Bangso Sailong Dilai Usi Lutfur Rehman SI Deepak Lahon SIP Akash Gogoi ASI Jiten Gogoi CRPF C20 Kem Bokajan Wapen Dilai Raikom Sakhiatum Chipatir Piponsi Bangso Asai Deng Ponlo Kinepon along drugs ke do anta kilang chari ponjia phan SDPO Bokajan John Das Pen Chipari Deng Ponlo আমার একটা খবর আসলে সেই মর্মে ওসি দিলে আর স্টাফ এটা নাকা এটা সেট আপ করলে আর প্রায় 6টামান বজাত এখন সুইফট গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰালে আৰু গাড়ীখনৰ ডেছবৰ্ডত মানে লুকাই আনিছিলে আপোনাৰ 15টা চাবোন বক্স আহিছিলে আৰু টোটেল ৱেইট আছিলে 189 গ্ৰামছ হেভি এই কাৰণে এজন মানুহ আটক কৰা হৈছে তেওঁৰ নাম হ'ল বাহাৰুল ইছলাম আৰু তেওঁৰ ঘৰ কচুৱা টোটেল হেৰইনৰ ৱেইট আছিলে 184.29 এনে ভ্যালু কিমান মান হ'ব এপ্ৰক্সিমেটলি 15 লাখ এৰি কলে গৈ আছিলে গাড়ীখনটো এইটো সাইডে গৈ আছিলে মাজা সাইডে বাকি আমি ফাদাৰ ইন্টাৰভিউ কৰি আছো জনামতে কোনোবা এজন পলাইছে বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে আমি ইন্টাৰভিউ কৰি আছো কৈছে কিন্তু ভালকে ভেৰিফাই কৰিব তেখেত লগতে আছিলে নেকি থাকা বুলি কৈছিল বাকি আমি ইন্টাৰভিউ কৰি আছো Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Law and Order lapen administration pen patir pi ponsi nijang Karbi Anglong district ahempi hamren along kidam tang wo signifying ko da trogarni International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking ani pachetondunsi drugs aputhak cherok tok ajaime ke pamman International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking ajaime hamren multi utility building athino hong pharla long ada porphai kepen kibia jaime kalong nijang Karbi Anglong administration ahin pen Deputy Commissioner Krishna Barua ACS Nijang Karbi Anglong SP Mohammad Imdad Ali APS Hamren Police Station OC Pintu Pathak pen Kicheng Lok School Lo Thanbang ake hoyatum anparta loge charli krim somaratum pen chetong dunsi araki hormu ke cho kaching raidun thekji aphan RD dojot klardak waidak kithurmi owe risonim sola pen school loge charli krim somaratum aphan ke than kimum pedopon Hamre nangkang joy pen ke ongdung araki ke chola pen araki hormu ke jor kang huatum aphan kiri kita lip cherok tok ke doji aphan kachetong arado anaphan akerap johang Inut pen inut araki ke chopen akalukson la pen kachere megji aphan than pere rinti kaddu kawe bangsuri isi so se armu chingrum dosi mai ke do RD pidon
আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে এগেইনষ্ট ড্ৰাগ এবিউজ এণ্ড ইলিচিট ট্ৰাফিকিং হিচাপে আমাক প্ৰতি বছৰে আমি 26 জুন তাৰিখটোৱে আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম হিচাপে আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ আজি আমি খেৰণী বৈঠালাংচু এজ ৱেল এজ হামৰেনত আমি এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ ইয়াক আমাৰ বিভিন্ন ইয়াত ডন বস্কো স্কুল ৱাইচুং কলেজ আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা গাৰ্লছ হাই ছেকেণ্ডেৰী সকলৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰসকল আহিছে হেডমাষ্টাৰসকল আহিছে ষ্টুডেণ্টসকল আহিছে আমি হামৰেনৰ মাৰ্কেটত কৰিছিলোঁ গতিকে টাউন কমিটিৰ বজাৰ কমিটিৰ আমাৰ সদস্যসকল আহিছে ইয়াত গাৰ্জেনছ আহিছে আমাৰ নাগৰিকসকল আহিছে আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকল আহিছে ডিচি মেডামৰ আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে DLSৰ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰো আহিছিলে গতিকে সুন্দৰকৈ আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো হৈ গ'ল ষ্টুডেণ্টছবিলাক যথেষ্ট এনথুচিয়াষ্টিক আৰু মানে বিৰাট কিউৰিয়েটিভ তেওঁলোকে বিৰাট জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে ক্ৰছ কুৱেশ্যনো সুধিছিলে আমাক আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক উত্তৰ দিছিলোঁ গতিকে সুন্দৰকৈ প্ৰগ্ৰেমটো হ'ল আপোনালোকক মিডিয়াৰ ভাই বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকেও আহিছে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি গতিকে মেইন কথা হৈছে যে আমাৰ হামৰেনখন এতিয়াও মানে বেয়া পথত পৰিচালিত হোৱা নাই গতিকে আমাৰ মেইন কথাটো হৈছে আমাৰ ইয়াত এতিয়াও হামৰেন টাউনখনলৈ ড্ৰাগছটো আহি পোৱা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা আচলতে আমি সৰু সৰু ল'ৰা আহিছে তেওঁলোকে বুজিয়ে পোৱা নাই হামৰেন পেন ডানিয়েল ইংকি কাৰ্বি আংলং লাইভ Kidamtang wosik ni phaying kwara truck ani lakhaying kwara truck Dwarbaguri MAC constituency angkangpi Deithor police station ke parlo Deithor pen rongbong khat atowar MAC Richard Tokbi pen tongsek kot pen towar kaselam pipon non hedjong Kidamtang Karbi Anglong Autonomous Council kiligahut BJP pen kachetoidun candidate Richard Tokbi puthot BJP pen ke haipon thu alangli Richard Tokbi tongsek kot pen Deithor pen rongbong khat atowar kaselam pipon Non-amat council sitame ingni pon pelang sitame alang li Richard Tokbi rada phan mathasi non-amat amithang jungjung akhia daten rada sai klembang phu anondo tero na phan pin khat ponsi sen gravel pathok pon lasi rada tum Richard Tokbi phan kachuro lamthi ningje pon renti News Desk report Karbi Anglong Live Kidamtang wosik ni phaying kwara trucker ni ani kangsam por phai plia por Bokajan Sports Association complex along Karbi Anglong Kung Fu Sports Association atum chepatir piponsi surihini ra ing kwara hini aparman Kung Fu bel ke bat atum aphan bel ke ronpon amai padupon KSA Thanbang ke hoy Sifu Rajkumar pen kachepahem phu pon amai along aluhiaman pen Dr Bimbeswar Bhorali Bijoy Hajarika Suraj Mahanta Dipen Sangma lapen pinang an man ping gidotum chitongdun kachitongdun aluhiatum pen angsong ke baratum aphan bel pajir ponlo yellow bell bang troxy orange bell bang plikebra troxy green bell bang circuit blue bell bang crazy purple bell inut brown bell bang kithom lapen black bell inut kaddu kowe pang rumpet bang trokebra circuit abang pho bang piatum aphan pajir ponlo Bangso Kung Fu bell aphan Kidamtang aru chiklo ni phai pli hol apen truck ani an satlang padoponlo sita masap katora ke dokko gajok Kidamtang wosik ni phai ingkora truck ani ansi ron ponlong lopusi pachini Galong district Kung Fu Sports Association udyogot ami joa 2/5/2022 চনত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আমি বেল এক্সাম শেষ কৰিছিলোঁ 4/5/2022 আমি বিশেষ কিবা কাৰণত আমি বেল দিব পৰা নাছিলোঁ সেইবাবে আমি স্থগিত ৰাখিছিলোঁ আজি আমি বেল গেটিংছ আজি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ সকলোকে কেইজন ষ্টুডেণ্ট আজি বেল দিয়া আজি 69ৰ ওপৰত আমি বেল কম ফু এছ'চিয়েশ্যনে আজি বেল গেটিং অনুষ্ঠিত কৰিছে মই সম্পাদক হিচাপে এটা কথাই ক'ম যে বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান মহকুমা খেলুৱৈ কাৰখানা হৈ পৰিছে যে ইয়াতে কুমফুৰ বা বিভিন্ন খেলৰ খেলুৱৈসকলৰ উৎপন্ন হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা বিশেষত আমি ক'ব লাগিব যে কুমফু আৰু বক্সিঙৰ বিভিন্ন ঠাইত ইয়াৰ পৰা খেলুৱৈ গৈ নিজৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত মই কাৰ্বি আংলং জিলা কুমফু এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা বিশেষকৈ বোকাজানৰ সমগ্ৰ অভিভাৱকসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেত Bokajan pen anantirang Karbi Anglong Live
Kang te pinia Adap Abirta ke lapuan si Kang Toniklo.